Shubor nakaslem jong Nongtrei Hima. Ka Nongtrei National Youth Front East Khasi Hills District menta kasingi ka shitarik unai lur arja apusan hadin ka jing ujor bakaladon ka jing syabe ki Khasi ki Trei kam ha ka Kompani Indus Tower kabadan halaban bat balapan rungkam pat daki brio ki bade ki barjalla na kalyang ka sengkala Leit marsha kate Kompani banwa jing tip company halor kani ka jingja hakani ka jing let jurep ka seng kalalap bakani ka Kompani kamdan satya wat tang ka trading license bat ka trading license ka baki bu hakani ka office ru kadai hak kerteng jong ka bharati infratel bat kadai kani ka office ka badan license tangba ka license jong kiru kalong ka baklempat pinthmai satya kaseng kalalap baka bharati infratel kalayo ya ka trading license house nem arhaja khatlai hadu arhaja khatsau bat ki klem pinthmai shu nadu katika por na kalyang kaseng kalapin pau ya ka jings ngau lingo bakumnu kani ka Kompani Indus Tower ka Trei kam da kani ka trading license ka balayap nadu menu Hap khang mah long. Khang. Ka trading license ru man hadu arhaja khatsau. Nah. Tak mungkin ini biar kita kok suatu baik itu Bisa bahwa ini officer awak semua itu sudah tak kawin fikir kom jadi berbeda sebetulnya mani elak pada itu. Dan put selai ini. Hap khang mah ba jukan. Long manu tu Trei manu pada Trei ni. Kawan tu ni. Udan tu we Nepali. Umi besar senja. Dia dah yang jong arsel tu. Makani ke di Indus, kani de gepet magi bos jong di Khasi. Mana? Ba Albin Stone umyap. Tapi yang bentah. No, madam. See, if it's under process also by by what means? No, I'll tell to them. I have no clue and all. No? Is there any receipt or something? Is there any mail or something? Nadu arhaja khatsau. Pakat. Tashu air nombor. Duduk hadap. Kani Shah di ban dia nadu arja khatsau ni. Khatsau hadu arpo Allah hadu senam. Bila ari ben nadu hadu senam. license is valid up to tu hadu arhaja khatsau. Hadu senam. Kani kalau ada berkhang nadu no. And then after that ya kani license through kakan perklan amar mensua ka dia koi ke company kerteng company ni. Dia koi company mata koi. And then kataru ya kerteng tempat kala. Ni ka license through. It had violated somehow it had already violated. Violation kalau first violation it has been expired since 2014. To the second point one company ru kalau chef commission kerja kalau ada kawai company and then it's still process kayak ben and then after that ke recruitment process ru ke baong ubru jungi shobe tambah ya recruit ubru pe mentah peni tu kudu tu utule mentah tanya ke epic room dan dia tambah jungi pat ya berat ada hoi kena spoil di ai la kadang ni kudu kam dia jungi pat dia berat Kanang ko biya tas ni. Atau wahim tadi. Anak ada boleh. Ngas ko kibe atau wik prong do khar ngas ko. Wan Khasi ya tadi. Ngas ko do khar ki pendung bon ki khar. Ni bos abe udah barisan udah khari. Te yang la. Tu pun be mentah menu ba ai thor ki ban be ba. Kata jing resign tu tu di personal issue hi. Long tahu bahasa be kan. Oh tu bahasa be te kita ni problem serangan dengan tebang kini dia. Kalau lagi nang ya keren biang peladon punya phone nomor cakap saya phone mah. Tak. Balbin dai. Balbin. Tak.
Tapi ni lah khang mana yang mencintai ke maksudnya. Lah khang ni mana mencintai ke maksudnya. Lagi. Isu tanah sop dah apa. Tapi ni lagi softphone tak? Bah, ये वाला कहाँ चाबी तो इसका चाबी नहीं है मेरे पास नहीं दिया सही जा dan kata lalong kung operate ini ke, kan bisa proses ka. Hai. बस्ती कहाँ तुमको बस्ती कहाँ मेरा डेम साइड बड़ा पानी नहीं बस्ती मस्ती डेम साइड ही है मेरा कैसा बोला डमसाई वोटर भी नहीं है वोटर हम अप्लाई किया है कितना उम्र हो गया अभी तेरा? मेरा अभी 19 चल रहा है 19 हो गया. हम अप्लाई किया 2 बार अप्लाई किया गांव से भी अप्लाई किया नौको में जाके भी अप्लाई किया दोनों बार रिजेक्ट हो गया मेरा टाइटल क्या तुम्हारा? मेरा टाइटल थापा शिलंग थापा शिलांग में कहाँ में भी? शिलंग में नौको मैं कुन में था फैमिली से? हम दीदी लोग बेटा और मेरे मम्मी पापा लोग जल्दी बड़ा पानी. दीदी लोग का क्या है? हाँ दीदी लोग का है टिकट है? हाँ Ni, ke trading license bila apply mak kena harus wa ni. Ha, nadu arjar kat saw ni kalau ya ke trading license. Nadu arjar kat saw. Tenok tam menta keladon nadu menta kalau lab nadu kumbak nuru keladon kat wis nami ni. Ha, te kat wis nam ke company rumon ong ke company nasini ke company nasbar. Ke company nasbar. Fi pilas long tang kumnong ela di kini ban nasbar pi. Te mengi osnuru ke artaro ko we ba. Pla be apa di Khasi jungi pi petan ruhar ni. Em mà bé em Khasi thật được khang tên đây là chúng ta. Chứ luôn người ta một cái không? Yang minyak som ta kan? Tinggi yang ta tinggi tip terkadang ni wan kenang ni minyak keren marpusa. Belum particular kan mo kadai sama hai bentar kan. Nama bang ni em masih em pak. Hidon tumba totally Meghalaya kan. Technician film mo. Technician film pasal going on. The out of 51 Batura, Bat area Bakmara ke iklan todong ni. Jawai ke. कुछ रिक्वायरमेंट का भी Semua Khasi bukan no. कि लोकल को नहीं ढल रहा है ना हम लोग मतलब लोकल टेक्नीशियन ना जो भी निकला Pi ka we ba kalau long ni ba. हाथ से ढाल देता है ना Ketuk ni sedang taban renew ke license kan renew artat ka kerteng jo ke license musyo ba ka kerteng menta jo company batrai ru ka lam kamli su jo. Kata heran. Ha ka kamli su jo company ru ka ke bala don musyo ka company ru ka dah ka we ka bala apply ka license ni ka company ka ka ba exist menta kamot ka kampat apply hira ka fresh license jo ka ru. Nisha ambang nanti ngati ngala ada push musi drong bagin le. Tambang amti boleh Islam tu taruh ni. Ya tahu ni le ya kata ti long ngistu ya kata ka jing le nak leng du pi plale i trai taman re ka menta ti. Ngala le actually ngala ada Islam tu ba temoj no ba di एल्बम सर बात कर रहे हैं tu politik ke JDC. Ya. Tem ni le kata. Ya ka menta ti le ni khang suama. Kita menglem dan kita tiar telekom tu dan kita sam terti tapi khang sila genjar hero. Ban Nongtrei di kita. Ông pala operate Pi nga ano pi ba kumni namarungi mata masungi wan pangarung so makid khon ngi panuan te kataro ngi ong bi pi ngi kran de bajai namar beli pir pidi Khasi kumu nongilami kumu nongilami kaniga office hang ni ha te brom lang pa ni mata ngiya khnang kanin nei pita bi namar ki bun ba ma ei krum kram mata ngi kisang balang imi khnang bani pan ba gi boro krum kram te ngako ka corporation na kaliang tung piru bak kenang ke ke basmut bangi Trei mengi ba pinia corporate lang bangi nyim ko abna bangin keren korn keren ai ni ko ada kemni da bakran de jang ni keren tu para Khasi bartin tu e kata ka di keren jongaru te ngako aban fin corporate lang ba pin ong e kata kidon ki kita namar de nyiri nyak pada ko ke benta dengi ong pi produce menta timla air produce tapi produce mentaru na dangin bu ke ko komplain ke we na po ke HDC ni bali pi ai la di kanin manandu warajar kat sa menta la lab sa la po arjar kat sandu tangki tangka trading license sumpat don te ke bakat tu kan isnam ke balaya ru kamde de ketuka ju company ke baya nadu munsua kalaya menta dengan Indus munsua kaya de ke we company Dan betul ke deh? yeah it has violated
all rules and norms which has been laid ke ai ke baladon na po kaliang ka autonomous district Khasi council jungi nei kala violate sebab palat kapag ini keren ni ke pemutani ba ngaso ka ba long no ini keren kam mi so ha su tras korpa de fi kum Khasi am ko man keren to met keren ai ini dan dak jing suto dak jing mundur lang dia ka ba mentang so mi fi korpa de fi kan no nah kan ngamai ni dak khang ngamai kan bakal tu di kam jengi kan bakal selam kolong di kam sam macam punya office ni kin sabak no to sa guati ram kalau sebentar ni habis kadang-kadang Ada satu mesyuah. Update punya pasilong. Fi omata yakani kirana sugohti nai. Ida guati ni turah kan. Mas mesyuah tu amdura sa turah ro. Hoi. Fi opi mata kirana sugohti ida sa turah nai. Marra. Namar play la kim comply ke ai ke ba labu kum ka norms na po ke CDC nai. Kim comply kat kul ki an nai. Ki marra. Kisam jing ar ta si tang benis na with trading license.